Elzafonya me ya dum adwa da be ya na Ghana yetu ya bado na ye ka mu se ye daso a eboa mo amamatumi asigina ye ebia wadwen ye wontanta misrew bo modian se efi nekro wo TV no odi beto UTV esan se mpanyufo ne nsema wo ka nyina no ye fichiri mu ya bo hu dawuro amamo atumi asigina papa no mo tumi hu panyipa e wo se motumi to aba ema won enya UTV nko a Peace FM sanso na OK FM Neat FM Hello FM OK FM ko nyina ye boa mo na motumi ameki mu decision ni yie na moto aba no wi a manko no ho kasebo no ye to aso amapanyi nana adedankwa Akufo-Addo e de ato adehia wonom ewo Upper West Akyem anim se anidie mu ada NDC amanyoko ndie wompia wonkoto baabi kra esan se efi 1992 ene wato aba e de ama NDC amanyoko ni sanenso wo mon hyeda enye ade papa bi a emfa ema eye won ye wo Upper West Akyem krono emu enu nti ebre aso ese wonum tumi di wontoma ebebo NPP de ano na empunto ni yedie ni asetena pa wonsa etumi eka Every 1992 I say ye to aba Kanani kebia memlomo Upper West Akyem Mometra so no soda Tembia Mushatinye na se Latinye no afi Tokro bunkwa ana aba peshatinye no Tokro bunkwa ana aba peshatinye no Etimi jira ho Tinyano to me now, him, to me now. A Brenaso, the Upper West, Akyem constituency, Mombrana Mombetra, or so, Namonfa, or sono, and Trasso, and they say, a Juma Mudisha Mensano, Mosha, Metumia, Yana, Metumia, na so many but this idea tossing you know and it's a mama me crying na me twaso na form from the nano and they 4 years deep amuni obi o maba mu mo waduma yetumi aya wa ha na se mo amu omuni pa wo maba mu a aho ana mo behu nkoso a ebeba Upper West Akyem district and others NPP was said every I am a poor man Kosovo. The new patriotic party has a blueprint for the development of our country. Akufo-Addo's first term has laid the foundation for the progress of our nation. The second term, we will construct a house of prosperity, of progress, of development,